Kamere muntu imutera aguhora mu makimbirane ageraho akavamo intambara mu gihe ibintu bitagenda uko abishaka. Kubera iyo mpamvu abantu bashishikarijwe gukora intwaro zo kwirwanaho birinda abanzi babo. Uko biri izo ntambara mu gihe zatangiye, intwaro nazo zagiye zivugururwa mu mateka kimwe n'ibindi ibintu byose. Akaba ari muri urwo rwego rero twabateguriye urutonde rwa bombe 10 zitinyitse ku isi dukesha bc.com. Twihuse ereka duhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero turasanga atizari ibomba, igisasu cyo mu bwoko bwa bombe hydrogene RDS 220. Nicyo gisasu kinini kandi ikica cyane icya kirimbuzi kigeze guturitwa, gifite ubukana bukubye inshuro 3800. Ibisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ku ya 30 Ukwakira 1961, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaturikije iki gisasu hejuru y'ikirwa cya Novaya Zemlya mu nyanja ya Arctique y'Uburayi. Abashakashatsi basanze serwakira yatewe n'icyo gisasu yaragenze ibirometero 560 imenagura amadirishya y'inzu muri Norvege na Finland. Ubushye bwo ku rwego rwa 3 bushobora guterwa n'ubushyuhe bw'iturika bwageze muri kilometero 100 miles 62. Indege ya T-95 yajugunye iki gisasu cya hydrogene mu kirere abariho giturikira muri metero 4000 uvuye ku butaka. Ni mu gihe ku mwanya wa kabiri turasanga Soviet tete 119. Hari mu 1962. Iyi misile yo mu bwoko bwa misile zambukiranya imigabane ICBM yageragejwe mu kirere mu kiswe tete 119. Bivuga ko yaturikiye mu birometero 3.8 hejuru y'inyanja. Nicyo gisasu cya kabiri gifite ingufu mu byaturikijwe n'iturika rya kilotons 24,200. Ni ubushobozi bwo kwangiza ikintu cyose kiri mu ntera y'ibirometero 41 uvuye aho cyaturikiye. Naho ku mwanya wa gatatu Cato Bravo, intwaro ya kirimbuzi ya TX-21 bakunze kwita Shrimp na Cato Bravo ni igisasu cya kirimbuzi Amerika yagerageje ahitwa Bikini Atoll mu birwa bya Marshall ku ya mbere Werurwe 1954. Bivugwa kandi ko cyahumanyije abari batuye ibi birwa ubwo bagarukaga nyuma y'igeragezwa. Abakozi bo mu bwato bw'uburobyi bw'Abayapani Lucky Dragon nomero bwari hafi aho nabo bahumanyijwe n'uburozi bw'iki gisasu. Bivuga ko Cato Bravo ifite ubushobozi bukubye inshuro 1200 ibisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki. Ku mwanya wa kane The Little Boy and the Fat Man. Ku ya 6 Kanama 1945, indege y'intambara ya Enola Gay yarekuriye igisasu cya kirimbuzi mu mujyi wa Hiroshima mu Buyapani. Cyari cyahawe izina rya Little Boy B-29 Super Fortress. Colonel Paul Tibet wo mu ngabo za Amerika azirwanira mu kirere mu mutwe wa 393 ushinzwe kurasa za bombe niwe wari utwaye iyo ndege. Ni ibisasu bya mbere bya kirimbuzi byigeze gukoreshwa ku rugamba. Iki cyarashwe iminsi 3 mbere y'uko igisasu cya kabiri kijugunwa kuri Nagasaki mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Umushinga wa Manhattan warimo guteza imbere iyi ntwaro
uranium 235 niyo soko y'imbaraga ziturika ryacyo. Ku mwanya wa gatanu utetse 123 joe 106. Leta zunze ubumwe z'Abasoviyete zagerageje iyi ntwaro kirimbuzi ikuye 23 ukwakira 1961 mu gerageza ryahawe izina rya teste 1-2-3 ugeranije na tsari device. Igisasu cyaturikijwe icyumweru kimwe mbere y'igihe cyari giteganijwe. Bivuga ko igisasu cya Hiroshima cyari gifite ubushobozi buri munsi y'iki inshuro 830. Iki gisasu cyageragejwe mu duce twa Asikoyi Nosi Novaya Zemira ayizwe Arias, gitera iturika rya megatoni zigera kuri 12.5. Ku mwanya wa gatandatu MK-24 B-24 intwaro nini ya kirimbuzi izwi ku izina rya MK-24 bakunze kwita B-24 cyangwa Mark 24 yakozwe n'ingabo z'Abanyamerika hagati y'1954. Ku mwanya wa gatandatu intwaro nini ya kirimbuzi izwi ku izina rya MK-24 bakunze kwita B-24 cyangwa Mark 24 yakozwe n'ingabo z'Abanyamerika hagati y'1954 n'1955. Ibisasu bigera ku 105 by'ubwoko nibyo byubatswe mu gihe kitarenze umwaka wonyine, n'uburebure bwa metero zisaga 7 n'uburemere busaga toni 21. Igisasu ubwacyo cyari kinini nubwo itigeze igeragezwa ku mugaragaro kubera ubushobozi bwayo bwo kurimbura. Mark 24 yahawe umutaka ukoreshwa mu kumanura mu ndege kugira ngo gitinde mu kirere kimanuka ngo abari mu ndege yagiteye babone umwanya wo guhunga ahantu ucyari guturikira. Ku mwanya wa karindwi B-41 nuclear bomb mu ntambara zikomeye cyane. Iki gisasu cyakitabazwa mu ntangiriro ya za 60. Leta zunze ubumwe za Amerika azakoze B-41 nuclear bombe bakunze kwita MK-41. byari biteganijwe ko izaba ifite ubushobozi bwo gusenya bwa megatoni 25 mu turika ryayo, bigatuma ibi mu bisasu bikomeye cyane byubatswe n'Abanyamerika. Abashakashatsi bavuga ko nubwo gifite ubushobozi buke ugeranije n'ibindi bisasu biri kuri uru rutonde, B-41 ariyo ntwaro ikomeye ya kirimbuzi yigeze yubakwa mu mateka y'isi. Ku mwanya wa 8 aviation thermobaric bomb of increased power FOAB. Igisasu cyubatswe n'Uburusiya bakunze kwita ese wa bombe zose ni igisasu gikozwe muri lisansi gipima ibiro 7,100. Ni bombe ifite ubushobozi buhambaye ku buryo ishyirwa mu ntwaro za kirimbuzi nubwo itanganya ubushobozi na MOAB mu mabombe zose yakozwe n'Abanyamerika. Ku mwanya wa 9 Ivy Mike mu 1952 mu rwego rwa operasiyo Ivy Amerika yajugunye igisasu cya Mike, igisasu cya mbere cya hydrogene cyabayeho ku isi mu 1952. Ibisasu bya kirimbuzi bikoresha ingufu za nucleaire kugira ngo bitange ingufu ziturika, mu gihe ibisasu bya hydrogene byifashisha ingufu za nucleaire kugira ngo byongere guturika kwabyo. Igeragezwa rya Ivy Mike yapimaga ibiro 63 na 3,500.
ryatanze iturika rihambaye rya kilometero 10,400 cyangwa imbaraga ziturika za toni miliyoni 10.4 za TNT ugereranije na Little Boy yarashwe Nagasaki. Iturika ryari rikubye inshuro 700. Ku mwanya wa 10 turasanga GBU 43B Massive Ordnance Air Blast MOAB, rimwe na rimwe izwi ikuzina rya nyina w'ibisasu byose. Ni igisasu gitanga cyakenewe gukoreshwa mu kurwanya iterabwoba ndetse no gusenya ibigo bitorezwamo ibyihebe munsi y'ubutaka. Ni intwaro yica itari mu bwoko bwa kirimbuzi. Mu bubiko bw'intwaro bw'Abanyamerika yagenewe gusenya indaki n'ibigo byubatswe mu butaka. MOAB yari igisasu gikomeye cyane mu bubiko bwa Pentagone. Mu bigikomeye usangamo lisansi kandi ikigakora ku bintu byose biri ku butaka no munsi y'ubutaka. Gisiga serwakira n'ubushyuhe bukabije. Hasta la vista, mwakoze ikubana natwe. Ibyegeranyo byacu nakagaruka.